Sine, ja sam ti Goran Vujčić, a.k.a. Vuja Sine, poznati reper, producent, vlasnik izdavačke kuće Monopol Music, reality igrač, tiktoker, jedini sa Balkana u top 100 na svijetu. Ja nisam neka podvala, ja sam ti čovjek koji nema dlake na jeziku i čovjek koji je spreman pod bilo koju cijenu da kaže istinu. Ja nisam ni na čijoj strani, ja sam na strani istine i slobode za ovaj narod. A vi možete da me vrijeđate, pljujete, da mi prijetite, ali ne možete da me zaustavite. Ja sam tu da kažem istinu, da pričam i da otvorim oči ovome narodu. A tebe nek bude sramota koliku mržnju nosiš u sebi. Takvi nam nisu potrebni u Bosni.